Chinsa ni Isato mwancho murigereria karokoro kwigena kwa nemna nogendrete kwegokia kubwatia mirovirio nsigetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nechinga kingo kwarigania SMS ya Amayia ero nkomanyuna nara yana kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyoro nabo kwendera gotonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabo gotwitwetra @Ndizi TV News baigo ase website yeto ni wora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankeria tariane Evalino Sero urito kubatiranere kwene kyawe keira sensemo imanyererio niga koro kwa Joshua Uta kabana into ikomwerio Amayia ya Chinsa Isato ni gotoko ya chaka korwase kaunti ya Nyamira awase abantu wetani emeron ketato bagendrete kobwene chingomase enyagetari ya Nyamira County Referral magega yoko bwatrani wanu basukano bwepara oyonekiwa asensemo ya Kerenyo ebunge ya North Mogrango imeye kaunti ya Nyamira chinga kiepasia ya moyo ya koruchinsemo chiamigori gochena kuru yabake gosirio boroso koirera goturungana mubasukono yoko enekiwa Moriketo Vincent Onyancha na nasayo natigatoyo na raia yatwariganiretie aba onchoreria bekerenyo gaiga amone chi customer chiri cyarenge gocha gotogoriga iga nabo basirire obogima bwabo nasensemo yekerenye kutoka se bunge ya North Mogrango ase kaunti ya Nyamira aso baskano borokano kolekana ase margoba ya lero maega yegari aina ye basi alikuru chinsemo chamigori osirio boroso asenseme yekerenyo ibatebe kaune basi nigo yala kwanda asensemo ya Nakuru aso yekerane crusade ya gendreto renseme yu ya pasta awori nabo nigo chinga kicho montereba ole kogendie basi yo anyare kone kibuna ni ganyara gotumere bobi gose bambu yalenga asenseme yekerenyo igentokere basi kunyaro kuwana goturunga na marange abasanyara koleta asara nene. Tumetoka Bigori tulikuwa tunaenda Nakuru. Sasa siwezi jua ni wapi break imenipotelea kwa mteremko. Sasa vile tulikuwa tunazidi kuteremka ndio nikagonga bumps. Hiyo bumps nimegonga gari ikaruka nituka. Watu wameumia. Sasa siwezi jua ni wangapi wamekufa, wangapi hawajakufa. Kolengana nabamenyi kurwa senseme yega Kerenyo ni gobatebire buna bari barenge mbarabare ne bara nabo iko nabonchuriye bari begete banda byabo asebara nigo banyora asarenene maega yoko bwatrani gwase bande byo weka kogendembe ni gotokomanye gubuna abantu batatu ni go basiri kumabwabo abwasa abantu babere basiri kumabwabo abwabo asoko bwatrani gwane basi ejo asoba sokono kolekana chinseme chiga Kerenyo chenare gari ko yake bumps ya minyoka timaite osene freno yanga nara yacha gocha ase bibanda sabangina abantu baumia n'abantu bebanda lakini abantu begari Nyasaye nabakonya baumie tibonse waumeranire na achari embe eyo gokumisana umongi no yo moga kwera bwa iga store ase biashara gaiga no moga ko yo moga kwera ali Kerenyo abantu bande baminyokigwe gokinyegetari totabwatyo gosemelera lakini tokwegena ngase chinguru cya Nyasaye kukorwanere rubaro bogima bwabo bagwera niko bono boigo kerori batebire buna nige bitambe krobya bwango bento koirwana sebareye edokanyara kone kibune basukano nkonyara ko wachinse mechi nabo nigo bono egari ya rokane korogwe kyara sekere ngabuna nigo yarenga chimbere chegere ngtukira egari ye kogwa ase chinse mechi karansete kebanda girikiraria toigwa abantu bagokura kurugoro neriogi dikologane ngegari yangiri break abantu bakura banda bange banyara gotama nonyina barenge bibanda batama yasweli yararansi yamnyoka nenda goika paka ase aje gokorera nigo bono yatigerwo kumiano goichano konane gocha ase yamate ase chinseme chiga asogotabakana buna goikira bone gani gabantu batatu basiri umabwabo kubwatekano basikano yokolekana chinsemo Kerenyo aigase kaunti ya Nyamira naboni gotokumanyi gubuna omuswati yomo omotakanwa ni gabereka gosiro kumabwaye oyubo igobono tigira abana chintakana asasiri kumabwaye ase nyagetari nigo chinga kichibono kuborigo kwa rure abwatani gosoime erikonyara kurigereria anana senkeja abana batigere chintakana
asoko nyara kubakonya ningatira utokubwati asoma no kumanya buna na kiera chikoma asekolendo kogende mbeto amanyuguna abantu batatu wasiri ogima bwabo ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Kenya kutoka sebunge ya North Mugrango Amayia County ya Nyamira iletera ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miyamono omurikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururekranu korwa ase county ya Nyamira mwancho muri ribono orono oroboti rwo ichania ekero to kurwengora ya bene gochiase chiamate chiriaba ichaba chigosiria bamwabo nabo bali bagendete konyoro bwenya senyagitari nigo to kubaganiria obuwenya bwa bwanko togotana nayo nigo ebinto byechipesa chinyinke byababiko yugo ikakwera sensemo ya masosa iyo gotoka ime yo muchobosonge county ya Kisii emambe ya lero ne magega yo muriro mutindi wateka sensemeyo egentono nyana bogetamanyekana ase umuriro yo chagakorwa muri keito Joseph Hamisi na ikranasa yo na gutwariganira roboti wa bene obonjorire be sector jwa kali abagokorera obonjorire bwa bensema ya masosa ime mu Chebosongo nigo barereire asare nene ibanyarire ko bakonyora kubateka no gwateka ku muriro asobotuko bokera litukoria lero biashara ko kana bya scrap ina rensema ya bwatiro umuriro bono mambi na kirisi saa 8 na dakika 7 umuriro cyagete saa 7 bintu byagire bikaransire ono botubwata okumiga ando maiti kiaba Kenya na bana tuberega nyama na sale kaiga over 4 million mwiko na rega kon display and to on scrap na waminto ando to miaga sasa marieta ango Samson njari lakini mono ate gaiga se sale ba maite ngagichu gogo jaji pete utatiga gaiga se dirchana ningwate kichana ngo tuko ona ke kijana ke kyanga kiresi saa 7:49 ewa nda yumoro nora aya nake bolinga yumoro yuansera nda ya yumoro ngona so kire na nyaru ndugo kubwa ute abange nigo barereire na gotebo gwateka ku muriro yo niko kwanyara ko bagogosamba na gusalia mali abo ali bagokorera obonjorere bwabo bwakira lituko bieteriane ko kutebyo yotomare ngwate biashara byote tuko na ke pesi mchange samani nyumba cha bwatirie na minyaga togoja ne pigiti nyumba cha bwatirie mu chari no asiniro kingo kora kera igano ase totegemete ku na injeno totegemete ku ira abana school on town dire bonsi no bategemete no sire ntongo ani sire kukwana no kukwana sire piga aiga no tegemeo yani ali nonyera bo abonjoriri abo be sector jwa kali nigo bakire serikali ya county ya Kisii ngambia muno aso kubatana serikali ya county ya Nyamira asaba limyo muriro banyara ko bago ikagwo aso bwango ande mbiyamano town ya Kisii na kobeko bwa mato bya Nyamira nchigari echeto njate amakolimi ande bate mira senjere nene sana abarugo monena abasenie gavana yene mereme ko kora ero ibagore gasiria muriro yo nyabata tema ko yori myanga nabo genda tambi sana nabo rugoja wita nanjwa kalingi lakini gasi abo yabiringi sana oigo ekigia chakio muriro yongeranya rakabage komanyekana kurinde abanga babwataka chingwana cyabo nigo bateba omuriro yo nigo kagere kurwa asomobganyo yomo oyo gotoka anene a sensemeyo ya masosa ase chanzo kinyo korango muliro go chakuruteri tuyo makinyaro muno bago chaka imto chindagari chiko ege kamna wona ngeri ichinyende chiko chaka Chinsa cha mugaso midnight mabutu ku midnight kora base tibara arabe bono achali na charge abange babonjoreri abo basabire serikali ya county ya Kisii ise mu governor Simbarati anyara ko bagwesokia na kwenekya unyare ko bakubwatira na barabo ekerabono baguchaka obugimo boya buguchaka kwagache bibande byo na kwenekya ngana inde banyare ko bakuendereria obonjoreri bwabo bwakira lituko andrende moto tikaga kibune serikali moto bwate ziko soime egeraga kyo bonjoreri bwaito tokonyeke egera twagendereria obugimo obo ndojikanya kwa bachipega tokonya kusabirira abantu kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kurensema ya masosa yego toka katikati mu Chebosongo me county ya Kisii literana Josephat Hamisi
Mbia mono omurikeito Josephat Amisi asoroboti ororo ikiranu korwase omuchi obosongo togotigana nayo nigo abasae korwase bunge ya Bonchari me county ya Kisii banyora amaegerio ayo arakubakonya barabukwerenda nawe wetanga korwase obusari bw'ekingencho ao anene kinga kyekiga bareisiko asomutumo ko mutambe bwa masomo muroberi oyo nigo owariganiwa sensemo ya itiero imeye bunge ya Bonchari nekiombe ya Kisii County All Inclusive CBO kubatrana nekiombe yo kurwanya mariogo yo gutinde imense ya Kenya kianakada muri keito Ndemo Stephen norbotura subwekiranu Nonya bana bechiskuru choboroso barasa omutimo ko mutambe nige kiombe gya Kisii County All Inclusive CBO Kisai kiarentamo abasai baitane tichimisa no ensemo ya itierio asibaigerigwa igore chimbwa chingia chiraba konya sama tukale bosio. Na aswa siku ya leo tuko hapa katika eneo la Itierio ambapo tumeandaa kongamano kubwa sana la vijana. Tumekuwa tukiona kwa vyombo vya habari kwamba vijana wetu wadogo wamekuwa wakihusika katika kutumia miadarati na imeenea hadi ikafika wakati wanafunzi wanarudi shuleni pia unapata kwamba wanafunzi wanarudi na madawa ya kulevya pale shuleni. Kwa hivyo imekuwa ni kongamano ambalo tunawahamasisha vijana wasije wakajihusisha na mambo ya kutumia miadarati kwa manake kutokana na kutumia miadarati kuna madhara mengine mengi. Kazi nafanyia nje lakini nilifikiria ni sawa nirudi nyumbani nikuje kufundisha vijana wa nyumbani ili tusingoje wakuwe kwa shida ndio tuanze kusuluhisha shida. Tuwapatie ujuzi kwa mapema tukishughulikia vijana na hata hawa wadogo. Ababwatani bana kadamba chengero murobero yubweli tukoligima ase basorora abasai na bana gwetanga na mariogo yo gotindia eliokobeko boroso buya asamagima babosio. Hizi ni siku za likizo, watoto wako nyumbani kutoka paka karibu mwezi wa Januari ikielekea kuisha. Kwa hivyo ni vizuri kwa kuwaeleza ile madhara yenye wanaweza kukabiana nayo wakati wako likizo. Watu wengi wanatutumia sana, wanafunzi hawaendi shule, lakini we hope 2023 wanafunzi watasoma kwa bidii, vijana watafanya kazi kwa sababu wengine wamekaa vipogoyo, wengine wamekaa vipofu juu ya pombe mingi na mambo mingi, lakini waruhusu sana vijana ambao wananitazama na kunisikiliza tuache pombe, we hope mambo itakaa sawa. Vitu tumeona ni kwamba kuna pombe haramu sana mingi katika vijiji na tumemwaga. Kwa hivyo ninasi watu wa Kisii South waweze kubadili mienendo ya kutengeneza pombe na wajihusishe na biashara nyingine. Aso musangerekano yo abaikira nambasi mekemete eyo abarigani bomoyego oyo baigenete erasiro gosoboka gwechimbwa chingi ya sabasae. Na tumehamasisha vijana wote ambao wako hapa zaidi ya 500 waweze kupanda mti na kuendelea kuulinda ule mti kulingana na ile ndoto ya rais wa Kenya kwamba tuweze kupanda miti zaidi ya bilioni 15. Kwa hivyo katika hii ndoto ya kupanda miti kwetu sisi tunaipanda kwa ile ndoto ya rais, lakini pia tunaipanda kuhamasisha vijana ili badala ya kuanza kuchunga miadarati wachunge mti uweze kukua na waweze kuukuza kwa maisha yao badala ya kuanza kujingisha katika madawa. Wetera asomo yagolero nigo abasai mono abaro kigube chiskuru banyarire go sabugotwara chinchera chingia mono gokiana ni obotumeki bwa mariogo yogo tindia elio kwena kibona seru seyere ntambe mbagenda lichimbwa chingia ase chinga chiabo koripoteri ya Ndizi TV korwaiga sensemo ya Itierio ene bunge ya Bonchari e county ya Kisii area taliane Ndemo Stephen. Mbia mono omurikeito Ndemo Stephen ase oroboti orurikiranu mnenchaya moyo koine kiabuna oboremi bwekemerigie chae bwabere bogokini wane na sorogongo rwa Gusii nigo litkoria rero abanya committee korwase chitundubari chionsi ase factory chia ogembo nabo igeberege baba konyora obosemia korwasa batineri gose abone bechae korwase nsemo ya Mombasa murobere nigo korekana ase factory ya ogembo eyo tokase bunge ya Machoge chache county ya Kisii chinga kibo gabaremi baboriwe kweneke bunango torabare chairengia murikeito Sara Nyarangi Ntita no roboti urwasubuime.
Amatuko amake atigaire eliogokora omwaka oyo w'ekiri 2022 ase chinsemo ao bakwerobere boikirano buna bagoso omwaka omoya w'ekiri 2023 baremi bekemerigie chae ase factory ya Ogembo ne factory ya Berege nigo abanyakomiti abo baremi boigo korwa chitundu bali chonsi chechi factory echo ibere baumerana nabasemia na boigo abatenereri korwa sensemo yobone bwechae ime ya Mombasa eliokorwa obasemia igoro yekerengo ekiyagie chae eraoneke ase chichiro cha isiko yense buna Japan ne chinsemo chinde. Wanunuzi wa Pakistan, hasa Pakistan, Russia ama nchi nyingi zaidi, wengi wao pale hakuna chai, sio? Kwa hivyo wakiona kitu ya brown ambayo ni fiber, sio? Wanafikiria hiyo chai iko na uchafu, wao wanasema ni chafu. Ujune majani mingi sana lakini unasikia chai kwa kikapu haitakuwa nyeusi. Nigo basingerera igoro yogotora echaengia iliokonia asubuororo na kwenyorere besa engia ya kiromotienyi amone bonasi na kogendera kwegokeria ekemerie kyo aseboigo bateba babeire asobonia segekegetambe na igo echaembe nigebwataligesa alibe na kitu tunaita highest concentration ya polyphenols. Polyphenols ni nini? Ni vile viini vinasaidia chai iwe nyeusi kabisa na iwe na ladha nzuri ya kikombe. Tena majani 2 na sindano siku 7 siku 10 ni nyororo. Steven Kimaru nomotaneri okoligereria kerenge kiyagie chae ase zone 10 gose quality assurance manager oyorwa omubaro moikiranu igoro ye chae gekorengani wane miaka ya magega ase basingerera goteba buna echae ngia goika etorwe amatabere amo nenkoro. Usafi wao wa chai tuko nyuma. 62 centers, only about 10 ambao zimejaribu kufanya vizuri. Buna chinsemo chinde chonsi nigo chi factory chigwetera amakong au buna ogotauyiwa wechae abarimi goteisanekane chikiro gatie binto binde asomo board member ombasa omweno arwa machibu igoro yemechande yo asobo igabo ya serikali ya county ya Kisii wetera somo governor Paul Simba Arati koba ikeraneria alibaganetie buna baremi ase okwegendereria na ingota gete muna baremi kera ntu agete chikura tali boda yoke yagete chikura tuagete Arati ominto chikura iyo tutageta acha goturangire onye nasimye Kenya nya turangire fence pimna baremi atu address oburemi ande chipara chiabere chimbe arren akiago tokora natu no re tractor ya mokire factory gose chi factory birato tractor yemo weighing machines na abana balitu bago chibanya gotu gobane chibraba chire bago chibanya kuna chi weighing machine chikiro chera nanse omwana oyo minto Peterson arao muna mangana go chaiga make sure they drive the neck and then each weighing machine na chochi make them achieve serviced properly. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Muyamano murikito Sara Nyarangi Ontita ase oraboti ururikiranu ensemo yabaunchereri korwa somucho narok ningo bagenderete ko barasarendene neye magega yenibo yabo gusariwa chinga kyomurero mutindi bwateka emambe yarero na gusambe binte binge goika kogia korengana na baraboni go babwatire no gukumyo konene askiri batamaiti ekiya chakia omurero yo na tauna nigo chinguru chokolmyo omurero yo kobwatirana na bare bakolmyo omurero nigo chitanyora matunda. Ilikuwa hoteli na butcher ya pork na butcher ya mbuzi ng'ombe hivyo. Nimegharamia kitu about 800,000. Hii tulishangaa kwa ajili baa ilifanya kazi mpaka saa 10:30. Na alafu saa 11 nikapigio kwako kunaungua. Sasa ndio nikaja. Walisema ambao walikuwa wanafaa kuzima moto au wafanyikazi wa kuzima moto wameenda likizo. Tukashughulika tukanunua maji ya malori tukazima. Moto bado haijajulikana kwa sasa.
abamenyi be county ya Mombasa nigo bagenderete kwenekerwa bokorere obuya nabo igo amagendero ase county eyo niga kwanwa no mugavana bwe county eyo Abdul Somad Nasir oyo oboria boigo abarai kubwatrada ase nseme kwenekia buna Mombasa yaberege kotwara amagendero niga yakwana yachinga kichogo cyake umuroberi umenyekanite buna Mombasa yangu muroberio orengete kokonya basaye aso konyora amabaga yemerebo nabo igo kibese yo kwegenderera buya asa matukari bosio. Within hii period yetu we will try and maximize siku 90 baada ya kufanya kazi isizidi between 45 60 kizidi sana 90 days. I want every supplier alipwe during our time. Kama umefanya biashara yako ulipwe haki yako vile unavyofaa kulipwa. Kama unafanya kazi ni mshahara unafaa kulipwe, ulipwe vile unavyostahili kulipwa. And yes, we have put a team together because of the pending bills. Na hii kwanza tasi sheria yangu, it is something that was discussed at Council of Governor level, ya kwa lazima kuwekwe team ya kuangalia zile pending bills. Nimepunguza bei ya leseni za matatu, za tuk-tuk, na bei zile za nini. Wale wenye maduka madogo madogo, akina walala hoi, wenye kufanya biashara ndogo ndogo, tumepunguza zile licenses za kuweza kulipwa. Lakini ni lazima tukumbuke, ikiwa hii mikakati yote tutaweza kuifanya, ni lazima kila moja achukue jukumu lake. Wanalikoni na wao waseme ya kwa na wao wanalipa kwa sababu imepunguzwa, ni kitu kinaweza kila moja alipe. Tukiweza kulipa sumni kila mmoja, ni bora zaidi kuliko kumlemeza mtu mmoja shilingi 10. Tumeelewana? Na fedha zile ndio zitatumika kuwasaidia nyinyi, kuajiri nyinyi, kulipa yale madeni, kuhakikisha ya kuwa Mombasa yetu imeweza kunawiri. Sini sawa namna hiyo? Omuroberio yobo igoni wabagokokerwa nensemo yabarai kurwase county ya Mombasa abubate babuna nigo orachukubakonya monabasae ase owekinia nigo boigo bagadire serikali kweneke bunango mentere chibesa gochiase chi county ane nase county ya Mombasa eriyo gosira magendro na boigo gosira abasae nigo boigo batebekerenga kyabekenene no kweneke bunango bwatira na bale bunabarai eriyo korra buna county ya Mombasa yabeire kegosuka mutuo. Mimi naomba serikali kuu iweze kuangalia sana hizi city counties, maana wakati tunachukua sisi tunaanza devolution tulichukua wafanyikazi wengi sana kutoka municipal councils. So tunawaomba hawa viongozi wetu wapeleke kilio chetu kule juu, ili kile kitita chetu kinacholetwa huku kwetu Mombasa kiweze kiongezeka na sisi kuweze kuwachukua nyinyi na wale wengine wengi ambao bado wako kule chini, ama sivyo? Excellency, ningeomba hawa watu committee muangalie ile area mtawapeleka kufanya kazi. Isije mkatoa mtu Likoni mumpeleke Mwakirunge kwenda kufanya kazi. Tumeweka mikakati maalum ya kuhakikisha ya kwamba watu wa pwani hawatakuwa tena wanyonge na wakimbizi wa ndani kwa ndani katika ardhi yao. Leo naona vijana 2100 wamepewa kazi, si ndio? Ile bandari tutafungua gate na watoto wote wa Mombasa watatoshea hapo. When we talk about the freedom of this county, this is the freedom. When leaders unite and have one common goal, and the goal is to rescue Mombasa County. Our core business, our core agenda ni kuhakikisha yale ambayo tuliwaambia wakati wa kampeni yametimizwa kabla ya kipindi cha miaka 5. Magega ye kamati bene senate gukore bikaro byaye aburitukure igoro gotegerera amamocho yo mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza nigo bone kamati ye kageire ko roboti bene aburitukore ankyo ruoko na chagose Kawira nachikogendera ko mugavana gose nigo agochewa kaisiko eriyo obura yo mungao abeka gochorwa kora county yo ya Meru nonyana bo Kawira nigo abetega kwegerera bosio we kamati yo nagoteba takoreti mamocha yo keire korene tamaitie kibako bunana ba MCA be county assembly ya Meru. There's no evidence
that there has been a violation of a constitutional provision so that the judiciary in the county of Meru is not able to function, that the governor of the county of Meru has made it impossible for the county assembly to carry out its essential functions. And I ask this committee to look at the evidence that is availed. It cannot in good conscience be concluded or argued that the assembly was trifling with you when it brought the case that it brought before you. I have never made an appointment on behalf of the county government of Meru. The entire exercise of employing lies to Public Service Board. I am able to bring all leaders together. But you've seen from the videos that have been played here, the MCAs insisting in their music that it's kaende, kaende. There is no way I could have convinced them. We sit down, they said, unless they bring their governor to Senate. This impeachment can decide to send you away, and a new governor will come into office. And the MCAs will be in office. On the flip side, for the MCAs to go away, they can only go away under 192 with you through suspension of the government. After 90 days, you go into election, and that's the end of you. So you need them more than they need you in terms of survival. So should this committee so decide, you have to bend your way backwards. Egati yabaremi korwase bunge ya Kajiado South nigo bakoriro kurobekana askere bakwe murunganiria oko goseogosaganwa ne chingiti choro sana asensemeyo yento batairo na nigo kyaberege ko irera banke gosiria magima nabo igo ko irane gosego ko irero gosareka kwebimeri nabo igo chinsoko tia manche anena segeka yechi kibere tia itire nabo no nigo baganire kyombekerige tenerete chingiti choro sana KWS koena kyabunango sona na keregati erioko ria chinjera chogotanga ogosaganwa kukorwase chingiti chiro. Mtu aliuawa na ndovu akifanya kazi yake. Alikuwa anaenda analima shamba. So alitoka kwake akienda shambani kuangalia nyanya. Huyo mtu akavamiwa na ndovu na akauawa. Akatafuta mahali ya kujificha akakosa. Ndio maana aliuawa. Shida mmoja ni ndevu tu. Huyo ameisha kabisa. Saa anaotesha miti hakuna, ndefu amesumbua. So unakuta vitu kama hizo, visa kama hizo hatutaki ziendelee. Ndio maana tunaita wito kwa KWS wakaweze kusaidia hawa wananchi maisha yao isihangaishwe na ndovu. Mtu saidie kutuwekea fence na kutufanyia mazingira zingine hapa shuleni. Juu tunasumbuliwa na ndovu sana huko. Now when the elephant something was done on the elephants, they are coming to shout outside, so much saying that we are attacking the wildlife animals. But I want to tell them that is not, we are not inciting our people, but from now the meeting which was finished in Birikani, it bear fruit. Aba Kenya nigo bagenderete kuboruwa weso kyana kuruwa bokonyi gochiase Chinsa mochira chigenderete wakwa nenchara kubatkana n'umurakero yogenderete kwenekiwa niga kwanwa n'abasamaria baya chinga kibaringe kwena no bokonyi wendagera gochiasa abamenyi ba adu yo tokamie county ya Kilifi. Mvua haijakuja kwa misimu zote, karibu misimu 5 sasa. Wananchi wamedhurika sana. Najua watu wanaona kuna nyesha ama imeanza kunyesha. Huwezi kupanda mahindi siku moja ukavuna siku moja. Kwa hivyo ili tuweze kushikilia hata tukipata mvua mwezi wa 3, watu hawa wataanza kuvuna mwezi wa 6 mwaka ujao cha mvua ikinyesha. Kwa hivyo kuanzia sasa mpaka hapo bwana PS, lazima bado tuwasukume hawa, tuambie serikali kule mnatoa mtoe na mimi nitoe, wafadhili watoe. Amayia bwa Amayia Chinsa Isato asenchira ereyo bwikira nungo wakirangambia munaso gochora kubana nje wiko Amayia bali monsto bato kubatira na kwene kyamangana wikira asenchira erenkira nuna barabuni gonku bakirangambia muno yoro nabakondra gotonyora asensemire ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube to bwatwetera Ndizi TV News nabogo twitwetera at Ndizi TV News waigo ase website ito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke eriyo togendre
twendere gukumanya mankeri tariane Evelyn Osero urutwa kuwatrana nere kwene kya wikira sense mwimanyirerio niga kurukwa Joshua Uta na boigo Petronila Mukeira uyone kya buna chibichanerio gicha wikira senchira ya bene tukwaneria uburigereri borobia na boigo ubutukubura botoereru